Ki nongyalam jong kamau sao CNRD Block Demand Committee, hapo kejingalam UMLA jong kamau kerwat, uba Renington Lingdo Tongkar, lembat ki riu rangba, ki badon kumbashispa khat pratali kishnong, hinne kasngi, kalayo banya kendo ubat umentri rangba kejela, bandawa badon kam banpia blok thamai no, kamau kerwat blok namar katai ka blok, kabadon minta kayar bat he shabapalan. Haba krench kilat pathai kubor, u chairman jong ka committee uba commander Shangpliang, lembat u MLA jong ka thain, kila ong gani ka jingdawa blok thamai, kadai ka jing angnot ki pajba ni ki shispa khat pratli kishnong, haba ki ong banakalyang ka sorkar, kaladep ban notice ya gani. Nalor kata kila ong, watla kampat don kanu ka jingkular na ka sorkar jela, Henry kejingnya keren kala long ka basngutanan. Maksud tenat penitru kan mau bah kaladon ka jingmi ka mention na kaliang jong ka sorkar hapo assembly hakapor hakabai ba hamlet doling ko minister senati kaladon ka mention ya kene ka jingdawa jong ba ki na kaliang sorkar kala recognize ya kene ka jingdawa ba kala notice ya kene nadu arjar khandreu hakabai DC for i latho sika government aktif ya kene jingdawa jong ba sebenarnya ru kerja kendu tasni pada kerja jong di CM kalau positif kerja keren wala ICI kadang-kadang benar le ban declare mar ba ongro ke bandai ba rangi declare blok indum declare tak kawai sendon untuk benda ki blok ba bisa declare lang kerja ko for dari kindang study seriously kena cik dawa juga ba jongi dah mau keluar blok ru Masuklah berklarify ane nang ba skin itu bakala bakane kadibik kijing dawa kebambi na kaliang jong ki pajba ki bahap ha kamau kurat blok namar ka distrik jongi gidon art ni ki blok kadon kamau kurat blok ban kadon karan kor blok dikane kijing dawa kade kami be na kijing kuat jong ki pajba ki bahap ha po jong kamau kurat blok balaki don ketu kene kisnong ki bahap ha karan kor konstitusi deh ka blok ki hap mau kurat jadi kita kecil kuat kenang benom ke confusion hak ide bat ke interest jongi ini kami bet nak kecil kuat jong bah bahap makro blok kupi adol pa haka buat ini kene bagi simnya ke syong ke will jong government marba tip ya kene makade bin political will di email nanti makade ke sorkar ke alam tu minister balok so dynamic ti uskutu baik ke jiran kam rujuk keren lenter bagi kwa bandra ya ke sorkar syajan juk pajba ti iskem bagata kan de ke bala juk keren ke bos ke por hak por baro ke juk keren ikmil ti gila yo iru ya ke jik create ya ki blok ke thamai ke por peladem pan giro jik mil ti ru ba kalong ke bala badlong ban yo i biang ki blok thamai se sin pat bar yo i ke jing la chakri khambha namar ke di ka blok office ke bejan e ber pajba tom pajba kiba kinong rep pajba kiba kam ko bon jir kam kidle jisa blok tigi kilti ba kana ba ka penjan ka blok kada isya ba sokar ka penjan ya ka sokar ka pajba rasmi da kajing yalam jong UMLA jong ma kurat konsesi ba Renington Lingdo bat kunjuru rengkat bat kiwei kiri orang ba jong kadong kathan niwan hangne haga kerteng jong ka mausau CNRD Block Demand Committee na pleng jenga ba komral Shangpliang ri chairman bat iba Adilbat ide ku secretary dan ku mengalong apa kejing lam jong MD ngelayo banwan ye kendu ya ku chief minister badan buram jongi ku sar kontrak sangma hakba ngela pensengau u ya kejing don kam hakba dei bat ban create no sakawai ka blok ka patmai ka bahap hapo ka mau kurwat CNRD block ke ngela propose ban ai keteng ya kene ka blok mau sau blok tenrei nakling jungi ru mentang sengi abangila kedau ya kene nakling isukmen bana nakling jung CM uang bang ya kene ka mat lade persengau lupa da u MLA bat kiwi kiwi kiru orang ba de kalong ngala ban ong bagi jungi kendu jungi kalong positif wat la sim la ong direct baik bangin hoat ngin ai ka blok tenrei ngisung thu bakadon hak lenti ban nakling jung UCM uang bagian saya syong daga government but Asian hi ngi scam ba ka hakik bor ki banwan la daga government ka thawi ki blok ba thamai ni kmi nanti ba ka mau sauru kan dei ka wei ki blok ya ka ba ka sorkar kan saai but UCM ru menjur ba namar ba nakleng jung uang ba ka dong siliak ke jungi namar ula wanteng sete uang kalong ka ba dei hok ban ai de ni kmi nanti ba ngi kermen ba ka blok ka ba thamai ka jungi hakate ka thain siliak jung ka mau kruat constituency kan long
kan seiso hakawai kasing Kan tu lagi senang hal ni ke. hoi nagleng jungi ngila penkrea yaki data ki don kumba bangila propose menta ki don kumba shispa khatpra tali ki snong but ki don kumba shipho tali ki GS circle but population katkum ke arhajar khatway ke sensus arhajar khatway kelong live usan hajar de hoi ngimpat yo ya ke population ke batik na dari ni antat balap num no hadu mentahi kanom dunasyu ya ka san paujar kala ban poi syaki rupo hajar ro ni kani ru kadi kwe ni kriteria ya ke ba ngila ban yo ya ka blok de ingej bingila long qualify ya bro khaji kriteria ka syong stang haga government ban shim ya karai halon kani ka jingkerpat ke jungi kum ka komiti Kan lagi senang ki jangai fil ada yo si Andri Block ni mau sam. Kidan kisnong ki bakam jengai dan rei kini keceka pedeng ke bangila propose kadai arpo kilometer tam ai de kasyong government hakano keceka bakan jit namar kitra jika sekti tanjungi ro kilong bakluit mensim mahadu bentar ngila don ba nyungut kitra jika ki balong lakloi ban ai keceka jongki lada ka sarkar ka menjur ban ai ka blok de ka syong ru government ngi skam bakin sapa ya ka sorbe de ya ka cekar ya sekin sajit na bilang juga government Thank you.